Ngithemba lele kahle bantu base-KZN. I would like to address ama-security ase-Moses Mabhida, and it only happens ko-Moses Mabhida. Sihamba ama-stadium wonke Mzansi jikelele, so ngizofuna ukukhuluma isiZulu ukuthi lenizwe ukuthi kithini. FNB, Cape Town, Itamokaba, Mbombela, kuri ngifuna ukuzibisa zonke izi-stadium. Ama-security alapha ayazi umsebenzi wakhona, bayenza umsebenzi wakhona, asihluphani nabo. Kuna le nete enngwe orange yama-security ebambwang ke ma-security ka sandla kanje ya ko vemba di-supportera di tsena ka Mara Stadium. All the stadiums except Moses Mabhida. It's what you 10 minutes or 20 minutes or what. Bafika ma security. Kan nete eo. Bana about, let me count, 2 meters away from lapa masapotara tlhalakona. Ba bamba netela kanje. Mosebenzi wa bona ko bamba netela. Ke khuluma le lona ma security ko Moses Mabhida. Mosebenzi wa netela ko bambiwa kanje ka sandla. Lirile line so le bamba netela kanje kuthi he muntu a jumpa kanjela kan lapha stadium le Movember ka yona lona ama security ase Moses Mabhida ase le hloniphi lona ale hloniphi thina di supportera. This past weekend le thatha nate, and then I've been saying this, and then ale se lalele la se telela se khokhele mali u gena lapha stadium, ko gena lapha stadium ase mahala 80 rand ticket. Le fika lapha ka half time le thatha nete le yaketsa lapha ipolo isi fihle se fatleo se sa bona ball lo tata pi motetho lo tata pi motetho le thatha nete le faka santla e dipotleng le thatha nete la yaketsa mola mo wa bona ko Moses Mabhida ona le se chip se sing ese tlhalang kanje a themba ke khuluma Zulu la nkutlo ona le se chip se sing ese tlhalang kanje lapha lapha ema-supportereng matlhala khona le thatha nnete le orange la le yaketsa lapha kotela lo vimba manga kanthe le beka sifatlhego sa thina re le tshela ukuthi so sa ntwe le ibekela le tshela ka re ke mosebenzi a lona ase mosebenzi a lona o ase mosebenzi a lona mosebenzi wa nnete le orange ke a o vimba ama-supportera a sena ntlebe ba o ngena ka Mara Stadium. And then netela le bamba ka sandla lenza line so right around stadium le bamba kanje ka sandla lona le tsa netela le beka la here se sa bona stadium se beke lona se sa bona stadium. Ma security ase Moses Mabhida le management wa lona yekelane ntwe le yenzang thina se hamba ma stadium onke. We can experience these things only ko Moses Mabhida kukhona lapha lenza zona izinto sezenza zeo hele lona ama security lapha la vilapha uthi le thathe ntwela le beke lapha. Ngifuna kwazi ukuthi manje abantu bangena lapha lo bavemba ning le beka netele orange la le hlala la emuva lo bavemba ning lo bavemba byang hele za kwazi ukuthi umsebenzi wa netela king buzani ma security amanga as a stadium zonke. Only ko Moses Mabhida bayenza kanje. Every now and then, like a final, even before final, lenza kanje. Yekelani ntwele yenzang. Yekelani ntwele yenzang. Netela ke ofemba di supportera tse ngena lapha. Inetela le bamba ka sandla sa lona kanje. Le bamba kanje omolomo lenza line le bamba la ka lena la hore hangena le mo block ka yona lona la ithatha le hanga la mo thina la mo sifatlhong sa thina la kuthi se ska sa bona ball. Yekelani ntwele yenzang. And ngifuna ngathi video ekafika ko management wa security sa Moses Mabhida ukhulumele bafana bawo ase belief mosebenzi wona aso sita thina sikhokele stadium sikhokele ticket ongena stadium ase hloniphane ngase belief sethanda kuya stadium asethande kulwa yengela ntwele yenzani. You will never see us fighting. You will never see us, but lento yakho lesi sita thina sikhokele stadium ngeke sizwane le yona ase belief asizwane sisebenzane kahle lungisane photha la lona sesike salwa.